Diliitu isinirra jira hoggumee akka isiniif hin himneessa. Hooga wayyaa namaaf hin guutu. Dhugaan isinii hima. Boonyee ka dabare Daakii fi Abdulaakiim hojii dheene Sheekaamiin Ibroo dhabdaniiru. Miskiina homaa takkaan beektan. Guyyaa san boonyee nuti wallaahi hin siinja. Lubbuutii yaaf hin boone qaawa inni nubbane qaawa seete. Dheengadda TV Islaamaa irratti pirogiraama tokko sa'a takkaa fi daqiiqa 20 sayeetiti. Ummati dirree dawaa miskiina ulamaa'ii isaanii hin kabajjuu jedhe dhugaasaati. Simannaa guyyaa san godhaniif hin agarree Nuural Hudaa gubbarratti. Maallaqa namni isinirraa fudhu hin jiru warra. Daawaa nama isinii godhe nama maallaqa isinirraa fudhatu agartanii. Masgiida kana rahmata rabbiitiin khaddamutti hin jiru waan. Maallaqa naa kafaltanii ni beeytanii. Iyyaa jaaga. Dhabdee hunnooti biyya biraatii tuutu isa fudhatee qaawa inni bane qaawa san guutuufillee kaayyoollee hin qabnuun isiniin jaabar. Sheekh Asaboot bira dhaqeetiin bara hafidahullah waraahu matta'ahullahu bisihati wal aafiya. Ijoollee dirree dawaa isin arrabse histii malee aarallee hin qabdan yoon isiniin jee akkam jettan. Mee daa'ii dirree dawaa takka dhiira yoo isiniin jaan mee baasaa jee dirree dawaa keessaa daa'ii ni qabdanii hogguutuu biyya biraatirraa dhufaniititti da'awaa isinii godhanii isiniin jee warra dirree dawaa. Mee nillee hin qabnuun isiniin jaabar a'azzakumullah hinaafuu hin beeytanii jaalawwan kiyya anaatu jiraa jechuun beeytanii qaawa inni bane mootummaan Soomaalee fi Oromoo walitti araarsuu dhabdeeti bar jaalawwan kiyya ka Islaamaa fadiilati Sheekh Doktor Abu Ammaar Amiin Ibroo hafidahullah wa matta'ahullah bisihati wal aafiya ورفع قدره في الدارين جتشلا من هي يادتني وياسن إسنا أجيسني عرفاه هندكنا أجاني دينه ولدت مرمينا مكرامنا إسا قلي والله إنقل شيخ دري رحمة الله عليه رحمة واسعة قويا خطوة رتي والله أرنتنا هكا نبو جستي برمال مالنجا هم بينك كوباكي ينجلتا يقرأو تريبر وانت كان أجر هاي مالي وبوليسو نما مالك سنغافن نمو مي أبان ندي إيسا جرمي مالك سنغافته بيكا شيخ درين rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mallaka isin gaafate beeka sanirraan kasi ajaabu zaahida alima akkasiituun agarree isin jaabar tabiraa rakkoo isin neexi nagaafadhaan waan sheekootiin taate cireetiin rifee lafa siikaaya sheekootii feete dirree dawaa keessa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru daa'ii feetan nagaafadhaa isiniifin himaa istaandaardii isaa quraanaa fi hadii tanan maaliif jee ni beeyta amata meeqaan taa'ee dhaggeeffachuu ture bar amata meeqa bakka cufa masjid jummarra masjidi bareedaan ni ture gaafa Sheekh Muhammad Nasir masjid jummaa keessatti daawaa godhu ni beekta joolleen ammastanyaa silaa ammaan tana hin taatu gootaa akka joollee walloo taate yoon siin jeekam jedha gaafa dura akkana wali qabu ture ustaad Ayyuubee isaatutu tireeringii goosee bar an joollummaaniin dhaqee achi dhaggeeffachuu ture isa hogguutuu gaafa kaan lubbuun tiyya maal naan jedha hogguu teesseetuma nama dhaggeeffata hogguumo Sheekh Durri jala taa'eetiin qara da'awaan godhu baran taa'itu man qara yolleen khutbaa faa gogooti an khutbaan godhu garuu ishaa'ii boodaan ka'ee da'awaa godhu ture Abu Ramadaan ishaa'ii booda ta'abbadhee da'awaa godhuun ture ishaa'ii booda daqiiqa 42 haasawaa bar san booda guyyaa 30 osoo jiru viidiyoo meeqa jaalawwan kiyya Islaamaa ta Facebook irra posting goone viidiyoo 200 olii jira yoon siin jeekam jettaan amman tana bar jolle la abona wanta karraban post jaan male warabne kaayu turre malif Sheekh Durri jalla qarane ga namni isinin beekini warri sami isin abeeku nun jechuutu garu amman tana dardare hedduu yoo feete ga social media irratti arkata jannaan tattaf jechuu eegalle male video meeqa haasawa sanumaan irra isini deebu jira bar haasawa areeta kan finne sinja saniiti jaalowwan kiyya ka Islaamaa sheekootii teessan jabeessadhaan isinin ja ta amman tanaaf Sheekh Baraartii haa ta'u sheekootii jajiidaa keessa jirtu jabeessadhaan isinin jaa isaani badhaasa kannuu qabnaan isinin jaa anti yaasa'uutti hin jiruun isin jee baru jaalawwan kiyya Islaamaa